Voini juni som pakwa kumsang ni somni paruk zirtop ni ania in zawain che baile vekule tuipang le theiri in kara kumsomni pathummi khama lumlum juni som pasari kumsang ni somni paruk zandar som pakhatvel khan lian sangpui kumsomni pathum lungsen no chu tuipang le theiri in kar khama alumlum lian sangpui ti ni lai ni khan lungle tangin tuipanga bungroda turin mahindra mixin an kala anholam chu zandar som pakhat vela tuipang le theirin kara zung turin an dinga lian sangpui muhil ron har chu phone mang tura kong sira kal chu chiswal palin khama hianat la thata ni in kan thudon na chuana soye driver le handyman te hian tipa le theiri branch mtp swai tu te punin lian sangpui ruang hi alumna tanga meter za somni vela an zumu ani arwang hi azan la la in theiri mtp hola lumina ni a nimin khan postmortem ani nuwa an khwa lungsen panpui ni in nizan khan William ani endin mun sangshanga ruihlauman Aizol Excise and Narcotics Department chuan mun sangshanga ruihlauan man tholeni tlaidar li le minute somnga panga khan tuikwal South Temple Square Aizola heroin gram zani somli pakhat hong somni le anei tu nia pu jin khan sang kum somni paria son of how khan siam churachanpur Manipur tuna chon puiveng Aizola khosamek nia inchal chun mana tholeni vek zandar som pakhat le minute som panga khan khatla Aizola heroin gram zathum somnga hong somthum le heng heroin manna a innam noile anei tu nia pu mi pathum Vanlan lian zawa kumsom thum pathum son of lerwa ta hai heng Falam district Myanmar tuna zo khothar Champai district Mizoram khosamek kesi larin tuanga kumsom thum pariat son of larin moya ramnun south Aizol le lalmangai zwali kumsom thum daughter of lalian thanga bongkon brigade veng Aizola khosania in charten mana heroin phurna ta na man tata intra v17 truck mz01 ab 9551% sakngalan ni Excise and Narcotics Department le FIU 14 Battalion Assam Rifles thokdun point tholeni zandar kwale minute som khan tlang sam champaya methamphetamine tablet sang kwa zasari somriat program zakwa somnga le anei tu nia pu mi pahni laram nga ka kumsom thum son of thanvel le zo sang zola kumsom thum paria son of JH Vanal dikazayon veng champaya khosave ve nia inchal ten man bok Ruilaw wanga mantehi the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 NDPS Act lo chanin thu boy siam sakan ni a nimina khan ko ta shwai ngalan ni corruption hian cancer rangin kanram hi thuk takin min ei chemek lalnun moya chuango nimin ni som paria tharu kumsang ni somni paruk ni ngani khan pula nun moya chuango Senior Vice President MPCC chuan Khozol District lo in party meeting in kom ho na ni a Khozola chanchin thar lakhom tu tinen inkom na an nei bok pulai nun moya chuango Senior Vice President MPCC chuan Khozola thu thar lakhom tu te komin Mizoram hi North East State tezinga corruption claim ber na pol tia shiat ni thin ma se kumsom malama kan shiat lar lo open tender lem restricted tender lem departmental work lem le work supervisor lem te chu ni tin deu thomu tu le sha tur omta hi alung chha thlak tak zeta corruption hian cancer angin kanram hi thuk takin min ei chemeka state sarkara thunei tu sang ber hi corruption omlo nana aveng tu nilawa anuk puya tanjok ta thi chuan ramin chhiat lam kong chak takin kan zoti na ni ati India rama state pakhat kan ni ve nazar kan zona sa a azar zona sabel state tezinga kan omani India rama thanga mason na thanga kan sumnar ponna sa takin athang chawa mason na tho tur po sum thanem tak kumtin kan donga kumsang ni somni parukatanga kumsang ni somni pasarita na kan budget estimate chu khorsing khat sang sarizali somkwa paruk point pakwa pakhatani a chu kumsom kalta kumsang ni som parukatanga kumsang ni som pasaria kan budget estimate khorsang riat somthum pariat point pathum pakwa ain khorsang kwa zali somnga pariat chuangin a sang zoka kumsom chungin kan state budget aliat ai tamina punga state sarkar kuta sum omhi dikle fel takaman chuni se tun ayan na satakin mason na mel kan mu angati Mizoram sarkar kuta
sumlut pung na sa si khopui le thingtlang hun tina mipui mangangin puisawan thuan soi sup ring mai hi zia lo le a Mizoram budget hi chung ko tinin in semila cheng noi ruk thewa in sem thei khopani a sarkar sum hlom lian pui corruption wangin mitlem te kuta alu tok wangin mipui nol pui chanwo na satakina kiama mi hausa tlem te kuta anman sen lo sarkar sumlu tawak chuan kanste chunga konga bonus a mipui nol pui kuta lu ta tlem wangin poisa lengwak atlema poisa wang ta a heian kanram eile barzun konga hung thalo tak ani mekani ati sarkar na phangchel tu chief minister le minister te hi mipui ayowa kansum bongtu le enkol tu te mayan ni an kuta kanda mipui sum hi anta nilawa danina phutanga dikle fel taka mipui te ayowa ram le mipui te thatna tu le mason na nan mang turani an mi mal lok na tur le an du sakjong te lok na tur uma an mana thiang lawa chutiang ti tura mipui ten thunei na kan pelawani ati kanram mo ma sabel chu mipui ta na ro rel na dikle tha pe kani a tuna kanram din mun enin ro rel na dikle tha tun din hi anuk poi mo masa ani mi hausa le mi rethe te ang khatwe ka dani na shu ruala ram ro rel na noya mi tin te kan chan bo dik tak kan chan tla na tu ro rel na dikle tha din hi congress party chuan atumani atibok chief minister pulal du oman assam patranga leilir thei zani som pakwa veiliam Nimin Khan Chief Minister Pulal du Oman Assistance to State and UTS for Modernization of Police Scheme Assam patranga leilir thei chang zanhi som pakwa chu that battalion MAP parade ground moal puya availiam lir thei te hi Mizorama police station zongjong police station somli palin athar pakhat talan dongdona outpost som panga battalion te specialized unit tele PTS te poinan dong bokang CM chuan Assam patranga fan mu zongjong chu state certain Vaibel chesomli pali point panga pathum ni in vaibel chesom tum point pali panga hi lir thei leinan manani a adang chumun rothar leinan manani thu soin lir thei te dwa taka en kol tura cha in athar leile hi harsa a voina kan don te hi hun rei tak man the kan tum don nia ati Home Minister Puke sabdang point thu soin Mizoram Police te thorim na lom thu soya lir thei tharin anni tinna ol samna tam taka thlena be seya kan police te thuam chakhi kan ram himna thuam chakna le khotang nuam nei na ni ti kan shia a thuam chakzel kan tumani ati leilai khap ani Aizawl Municipal Corporation IMC chuan ni som pasari tharuk kumsang ni somni paruk ni lai ni khan leilai manga khwar hnole akai noi dangte khap Aizawl khopui chunga furlaya leimin wangin chianna sang lo thleng to thin ti tar langin IMC chuan chene in le lo le bungro hlu tak tak chana baka mishing torna liam to le nunna chana hiala lo thleng to thina chu wangin the Aizawl Municipal Corporation Site Development and Slope Modification Regulation 2017 Regulation number 10 in furwa tui tamlaya munma siam remna tura leilai le akai noite khaptura IMC thunei na tarla nangin July ni khata tanga October ni somthum pakhat kumsang ni somni paruk chungin Aizawl khopui IMC huam china leilai leivung manga khwar nole akai noite khapani a he khapna bo chhia te chu Mizoram Municipalities Act 2007 section za somthum pasari zathum somsari pali re zathum somriat paruk mangin shemthei anni anganti IMC tarlan danin he khapna ken ko chung hian chianna lian jok athlen lo na tura trol bik thila phalna dil thei aniang hetiang trol bik thila chuan amun ma din mun chiang taka tar langin IMC a dilna the hlu the ninga dilna te hi amuna uluk taka in fia tur ni in phalsak nge ngei tur ti na ni lawa leilai khaphian than lai te chian na thleng wanga leimin seng hoile then fai trula chet na bik te trul bik thil wanga phalna pek te cho huam lawang Transport Department thu chhuak tunlai hian thil thon bunglo thon chungchanga film khurangai wangin le anei tu lodong tu tur sia chiana ngai thin wangin tuna china chuan basa bunglo thon tu re reng chuan adong tu tur ming address le phone number chiang taka zia lan turani a thon tu ming address le phone number chiang taka zia lan bok turani a hetianga thon tu le adong tu tu ni na chiang taka zia lan nom lo chu driver le conductor ten phurto lo turani lo phurluen omani chuan har satnan to point department in abuai pui lawang party zalen kanni MNF Vice President Leader of Opposition Pulal Chandamaral te MNF Vice President chuan an party chu party zalen anni thule cross vote lar chan chu sarkar lai party an buaiwang ani thu soi nimini som paria tharu kumsang ni somni paruka rajya sabha MP in thana
vote thak zo a thuthar thedar tu te zo na changin leader of opposition chuan tuntrum MP in thana cross vote alar chan chu sarkar lai party chung buai zia tilang tu ni thu soin tuntruma po anin huip na khop mai kanin thlang zawanga sarkar lai party chung buai zia langdon chawin kan chia keni chu normalin kan kalmeya to na po a hu hoin kanon kala kanin lungrual tha ati pulal chan damaral te chuan BJP le Congress in an candidate an vote puilo chungchanga zo na changin Congress chuan NDA partner kan ni wangin min vote pui theilo thun soya BJP chuan LADC a Congress nen kan sarkar dun wangan ti a keni chu party zlian delhi lam thua omvelo kan ni ti in an party in tha an tianga an kalchu Congress le BJP in an sha thiam puilawa an ngai mai thua soye Mizoram Rajya Sabha member tan pukelal tluang ki mathang ZPM in lom thuan soye Mizoram Rorelai Mizoram People's Movement candidate pukelal tluang ki machu Mizoram Rajya Sabha seat omchunatan thantlinani a ZPM thupuang tu hian vote la somthum paruka tanga somne paruk chu mu a ama king tu omchun Mizo National Front candidate Zothan sangi chu anne ani Mizoram Rajya Sabha tana thlantlin tak pukelal tluang ki machuan Mizoram sarkar ne na thokdun turan ni ti asoya Mizoram sarkar in machop thatak tak ane ti puitling turin central lama theito pachwa dona tia parliament lama chuan lok sabha MP pu Richard Vanal mangaya angbokin a subject a zira adin tur thua soye ZPM candidate polling agent KJLal biak nyata chuan pukelal tluang ki mahian vote la somthum paruka tangin vote somne paruka muti asoya vote somli omna a BJP MLA panile Congress MLA pakhat chu tunin thana hian an haya kan MLA pakhat pu W chuan omachu damlo na wangin in lan theilawa state election official nena home voting kan dira mase min phal saklawani KJLal biak neta chuan ati ZPM chuan Rajya Sabha MP tana pukelal tluang ki mathlantin ani nana an party MLA vote thak theiten ZPM official candidate an vote vek thei chu party lungrual na le thoho na thatzialan tir tu ni anti kumsang ni somni paruka tanga kumsang ni somthum pani thlenga Mizoram ayo a Rajya Sabha member of parliament ni tur pukelal tluang ki mahi ramle namtana theitop chhuatuin du saknan hlan bokani ZPM chuan BJP MLA panile Congress MLA pakhatin vote an thlak du lo hi mipui zalo na le India dan zalo na lantir na diktakani mipui ne na vote zong thin vote thak war tura fui turte khwale tui chani tura vote thak pui mo na te au chwa pui tu turberin vote an thak du lo hi khwale tui cha mo phurna len du lo mi zedik takani anti thingtlang mipui lam hoi sarkar shwaya kolni April ni somthum khan pubilal chanjawa minister chuan te khangkhwa a supply kudam hun pa in thu soya chuta chuan athil ti theizok minister ten thingtlang mipui har satna le mamote an tap chak zola ngei mu puin thingtlang mi te mason le zwanan kan fe chhuak tam turani atia asoidik viau mai IMC kanin thangzawa mi puin ZPM party chunga rin hangatin sarkar na nget takan pe a khopui sarkar enkol tur corporation kan neita khopui MLA seat omzongjong ZPM in anneya kan khopuya minister ten pisa hungin khopuyan thuchil boka tuna tangchuan na sale zwalin thingtlang mipui lamhoi sarkar ni tuma thalhe mai puchan zawa hi ZPM media department chairman ani ngal boka ZPM media department lampoin thingtlang fe chwalam program tamzo kan siam chawang atinghe nge a chutianga sarkar kalchuan thokle khata masona sang takin kalngal purpur loma se thingtlang mi te hiram shwai tu ten an khotwala kan kalchil tamchuan rirulama thamwan na annenga aloman hlimna ri rusel kanin tu sak theyang hetiang kan soiwang hian kan sarkar hian thingtlang lam hi alo ngai tha lutuk thin ti na lamani lo kumsang ni somni paruk data en chuan India rama Tamil Nadu hian point somkwa paruk mu in thingtlang lam masona rural development na anti thabera Mizoram hi pani na ni in point somkwa pathum point pakwa parukan mu a min nai takin Uttar Pradesh pathum na ni in point somkwa pani point pakwa pasari an mubok Tamil Nadu hian final lama Nirmal Bharat Abhiyan noya fak an hlole a chaktakin panchayati raj system an kalpui boka Kerala khwan thingtlang lo nei tu titan insurance pension baka anfate zirnale anfate nupui pasal nei na tranpui na thlengin an kalpuya Odisha state in Kalia scheme an ti mai kunna thok tu titan an kalpui hi alar pui viau bok keni sarkar po na thok thasa kan ni boka thingtlang mi ti kanram try tu ten an ngai pui mo a khopuya chawlo mason hi
akai rual chuan state nuam kongeng kema state mason kan ni theidon ani Prime Minister Narendra Modi hian man deuh khan SAGY scheme hunna a thingtlang lam mason na tan ngai dan hi tiang deuh hian alo soi to a kan development model hi supply drive in atangin demand drive in zongin kan kalangai thingtlang mi te har satna le mamo te hi an kot kaya nge thu khomin kan soipui thin turani ati tunma Jammu and Kashmir state thin chunga Kupwara district a thingtlang kho pakhat laderwana chuan lo nei tu mi zathum somsari pakwate mobile phone number la khomin scientific agriculture lama masonan khochin ro surdan turte shilin siglesa milin kvk lama mithiamten engkhai nge chingsian hlok puyang ti kha thuronan te thina an MP kaltlangin he an project hi an hlotlin pui le ni ome chutiang chuan kan minister MLA le MP te hian thingtlang mi pui mason na turzonga he ai na sele zwala ken pen pho chuan mason na kai rual thingtlang mi pui poin khopuya khosa te nuna no big lo na state ram khopui ber atanga thingtlang kil khor berami te po ele barle khosak phunga din munin thawlu tuklo kan ni theyang chutiang lamvei pharam hroi tu kan nei chhozel don nia lang hi alomum hle ni CM pali te kha ando he VM Dr. Silal Rampana Mizoram political party te inchir the ton na satakara dot manga mipuibum na manga inchek arbo ma inpu ton na na sachin le a kanin beiton dani achangkang lo le a Christian za asumriat pasri point pakhat paruk omna rama khosak dan ture ro ani lo le a chuti rualin kan politician te po mipuibum tum re renga tal mani ti thelo tur lir soiwar ching anni boknen kanram omdani avan ha thlak te lule iuti hun lai tanga kan CM shon to zongjong te hi inpu chian na paltlang lo reng anom lo hun kal to a kan CM pali te pu na chungchang thir ve thung te ang pucho chunga brigadier ti sailo pulal than hola pulal ding ate khan do tan he vem ti hi zona poimo takani ome politics a chuan roi tuliana piang hi dot soitia pu in anom ve choka ma se ko tin dot soitia shemiro an lom lem lo alang sar zwal pu na inhal na chu hetiang hi ni pucho chunga Chief Minister Masaber kumsang ka zakwa somsari pani tanga kumsang ka zakwa somsari pasaria CM ani a puna langsar zwa chu Union Territory Masaber CM ani line opposition Mizo Union le PC party ten Delhi thu oilu tuk Mizo tana dingam lauti inan pu fawa ma se dot soitia case file big record ro alang law iuti hun lai ni wangin thu nei na tlema Delhi in du dan dan in min kalpui ti ina vuiwa hiala a hun lai chuan corruption pona lian thama omlo Brigadier T Sailo kumsang ka zakwa somsari paria tatanga kumsang ka zakwa somriat pali chunga CM ani a puna langsar chu MNF quit Mizoram notice 1979 MNF invite chhuak ro senti lai khan Chief Minister Brigadier T Sailawan hei miswal chen khat politics khelna Mizo Christian nen ein min lauti in All India Radio a phuanga MNF lam chuan dot mangin min be anti ve thung Indian Army ni lain kumsang ka zakwa somsari palia Indira Gandhi nena Mizoram Army ten human rights anbo chhiati in lekha thona Army lam chuan an du lo hle a hei dot nge thu dikti chu ngai da nei nanglo court case dot soitia shemna case omlawa AVSM le Padma Shri dong mirin omanga ngai ani jok pulal than hola CM voinga tram kwa MLA ni mana pona langsar le case om to chu Kolkata ram chungchang kumsang ni som pathum MLA in khan affidavita Kolkata New Town na aram nei athupa BJP mi pulal shia ringa changte in kota case file kot thutlok na kumsang ni somparia da chuan ti swalpal tumreng wanga thupani loti in benefit of doubt mangin thiam changina chhuaka corruption case dang chu 1988 Prevention of Corruption Act noya case ania kumsang ni somne pathuma CBI special court in charge frame ma se thiam lo chanti ralani lo MLA fan kumsang ni somni pathum khan MNF in MLA fan amhang diklawan TV a ma se case omlo asoidan chu karulo ma se dot ka soingai lo atichin pulal denga MNF founder kumsang ka zakwa somriat paruka tanga kumsang ka zakwa somriat paria chungsi amani a puna langsa chu piece ko draft kumsang ni somni pathum khan tuna Chief Minister pulal duoman ako draft tu te zinga katilati a pulal denga fanu rini larin zwalin anilo kapabula ka omreng dotani ati Greater Mizoram chungchanga athusoi pisakot nuwa Greater Mizoram asoi khan Tripura Manipur Assam CM10 Rajiv Gandhi nena anzwal kawa Rajiv fan pulal denga hawa
akot kaltia puna oma kumsa ka zakwa somriat panga press leak akot draft kim chang October sangkha zakwa somriat panga press ne na pichwa ka sarkar lamchuan inrem na ti chithei anti court case dot soitia shemna omlo akot hi India peace agreement lo tlingber tia soyani shwai tu dot soitia in puna lian chungchanga court in thiam lo achantira nom lawa mi pui ngai dan tlang pui chu pucho chunga puna langsara omlawa euti hun line thunei na tlema brigadier ti sailo MNF ne na inbe na te army ho puna report mumal omlo pulal thanholan kolkata a ram ne thup corruption case affidavit case a chhuak corruption case pending tram nga CM ni theini a puna chungchanga kastil lo ati pulal denga akod draft chungchanga soyatama Greater Mizoram ti thu soya oma zalen na swal akot siam tule adangte soitura tamhle athil pathum sha tur politics a chuan dot soiti hi opposition in anpu na tong kamani tlang puya finfiana kota thutling atlema pulal thanhol chau hi affidavit thup chungchanga kota benefit of doubt manga chwa ani midang pathum te dot soitia pu kheisara omlo anwa hian ramle namta na in pe ma se fam kimtok lo vek anni an thatna le tlin lo na omvek kan roi tu hlui te hiat do soidu khello ma se politics khelna chuan strategy thu thup tongkam thiam an mang ve thin dot le thu takin kara hian an ding ve fo thina chu wangin in soichia do te in pole mi pui vo do wanga dot soi hi isim to te lulang u ZPM in lo momanti ZPM chuan thu chwa siamin nimina Mizoram ayo Rajya Sabha member of parliament thanna tuang taka nei ani chu lom omanti thuta langin Mizoram Legislative Assembly member somli omna member somthum parukin vote an thlaka vote thlak lo pali omin ZPM party Rajya Sabha MP candidate pukelal tuang kiman vote somni paruk mu in ne taka thlantlin ani anti Rajya Sabha in thana ZPM party MLA vote thlak theiten ZPM official candidate an vote vek thei chu party in lungrual na le thoho na thadzia lan tir tu ani ti tar langin ZPM chuan heti lai hian damlo na wanga election commissioner home voting dilsak pu w chuan omai ro phalsak ani talo thunga politics a diklo taka inbe na ta na thu diklo mangshe lo tu ep tu party pakhatin ZPM party MLA te vote apel he tur thu mi pui bum tuma anlo aw pui chiami ro adiklo zia langle ta ram luizia in bum tum na hi sim to se kan ti ti in mani mo phorna lena vote thak tu MLA zongjong te an fak oman ti thuan ta lang ZPM chuan BJP MLA panhile Congress MLA pakhatin vote an thlak du lo nia ta langin mi pui za lo na le India dan za lo na lantir na dik takani mi pui ne na vote zong thin vote thak war tura fui turte khwale tui thani tura vote thak pui mo te aw chwa pui tu tur berin vote an thlak du lo hi khwale tui tha mo phorna len du lo mi je dik takani Mizoram BJP le MPCC te hi vote thak lo tura in thurwal tak an lo ni anti US le Iran in remnan ziakta DR zirliana US le Iran chuan voin zirtop ni sompakwa tharuk kumsang ni somni paruka Switzerland in remna dilan ziak don tia puan to nuwa US President Donald Trump le Iran President Masoud Pezeshkian chuan in remna mashruai ni laini zana khan Paris Khopona Palace of Versailles sa an ziakta a anin remna point sompalia peng pakhat angin ni somruk lo la tur chungin in remna tak final agreement an ziak ang ti ani ni somruk chung chuan Strait of Hormuz chu hon ani nga ni somruk chu inka hai nei mek po seina ti na ni bok in remna mashwai tanga thil ti theidin munna siam tak Iran sarkar empower Iranian regime chuan tuna chuan longkong pui chu man tangkai thei ti ashetani in remna chu point sompali omna memorandum of settlement ti ani boka France ram Evian Lesbain sa G7 ram te inkhom puizo dinner zo aziak ani Trump an in remna aziak lai chu French President Emmanuel Macron le anupui First Lady Brigitte Macron ten an mu pui ani in remna chu man ngal ani a in remna ziak ani nuwa oil man pot la niam ngala Brent crude oil man chu za pakhat point panga ina tlaniama barrel khat US dollar somsari pariatani in remna chuan Iran din tharle nan US dollar tlukle dingon zathum 300 billion atila Iran din tharle nan US chuan hetiza thi jangna domna penga chuti line US le Israel in February ni somni pariata changa Iran an be na chan bul puiber Iran nuclear program chungchanga chuan in biak na chun zom zel turti alani a ma se Iran chuan nuclear weapon asiam ngai lawang ti atel
US le Iran hetian lo in rem theita ka chuan telve ta lo langsar tak om chu US ne na Iran in rem na chungchanga room mai Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei ani Iran be chantir khan tha sakani a ani bero om tak lawa chuan US ne na in rem na po hi lo om theita ngai ni a Ayatollah Khamenei kha US ne na in rem na reng du lo top tu ni Irana Khamenei thop to hotline supporter te chu he in rem na hian an lom lova ama thlak to fapa Mojtaba Khamenei chuan in rem na chungchanga engmala soilawani thla engamuti chung chu ama po wan tlang mu turin om lo boka ma se Iran lama rem na palai negotiators lu tele Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf te tang chuan Iran ram chunga thutlung na zongjong deuh tho chu Mojtaba Khamenei siamangina langani heti la hian US Defense Secretary Pete Hegseth chuan Iran in rem na azolo chuan US chu Iran laka ironclad blockade tile turinen peini ati US sarkar chuan in rem na chu performance based ani ati boka in rem na chu Iran in rem na azom dana ziraniang ti nani in rem na anga US in ati turte chu Iran in rem na azom dana zirzelaniang ti nani Trump sarkar chuan ati in rem na ang chuan in be na reng ti top ngal vek tur ti ani a all fronts ti chuan Lebanon po huama hemi chungchanga hian in hnialna la oma Israel in Lebanon chimlama abe na chu huam tel lo ti anoma chuta chuan Israel potelani anin remna chuan from now on neither side will initiate military operations or threaten each other and ensure the territorial integrity and sovereignty of Lebanon tini a final agreement chuan in dona ti to plan na permanent terminations of the conflict akingang ti ani Israel chuan remna ziak tak chu anon chang donem alashiat lawani in remna ziak chu athu ngawin chanchin bumi ti hena chiar chu ani source BBC China rama Christian in khomna hotel dap thut engamozatan man Juni sompali pathianikal ta dar som pakhat vel khan early rain covenant kaushan chengdu si chuan China mi ti in khom lai chu communist sarkar thunei tu te malak nei nan dap thuta ring tu engamozatan man Chinese sipai pol pakhat SWAT Special Weapons and Tactics mi somthum vel zetle police officer wal somruk zet chu antudon bozuin hotel pakhat an lu chil thuta hotel conference room a Christian in khom lai chun manzuita ani ring to engamoza chu in khom na huna tang hian an chhuak lui tira in khom na telte ming an chin chha boka Christian mi pathum chuan hliam an tuar nge Christian an man te phornan hian bus pathum le ven pathum manani a an man khom nu hian police station a ruai zui an ni ali rain covenant ko ran chuan thu chhuak siam zuin policeman tok mek ti ta na tong trai pui turin ngen na thu chhuak an siam zuya ko ran member an man te mi somthum pathum an ni a in khom na tel to lo tura in tiam na ming zia ti ran ni a chen khate ro chuan an ming an ziak du lo thung sarkar thu nei tu te hian early rain church hi tun nai kumkal ta tanghan voi duai lo dap to china December kumsang ni sompriat khan he ko ran din to pastor yang ya phe chu manin kumkwa tang turin alo shem to nge ani China rama hian Christian te an la chep zwal zela tong trai pui an ngai le bokani source Christian Outlook Estonia wan hi Japanami nge scientist walina an siam chhuak ania tunami hi marine collagen peptide ania vitamin C vitamin E biotin copper le zinc manga siam ania collagen chatna te chu kan che cheu to ome cho e khamdar kar khat nuwa scoop khat tuisi ka intur ania kan e changa kar khatna alang ngal ani tunami hi everyday one ania hi calcium ang maya soi thei ania taksata na supplement chatin reng omkhom na anibok hi brain one ania anxiety nei tante alzheimer nei tanten HC ania stress na satlai phei chuan enge tura cha ani hi lungs fuel ania chuablam chalo thoha nei te tana damdoi chatak ani tin heng mai baka hian damdoi chi shang Estonia wana hianin leithein a oma leidu kan omani chuan D3 business enterprise ramhlun norta te engtiklai po in kalchia na zofia thereng ani e khati zong khatun chumata na kanon ti chwale theite chu ni e